So mawuzokhumbula kahle, you remember ukuthi ngike ngathi ukuveza kancane ukuthi khona udadewabo wami uyena wasikhulula sisahlupheka those days. So njengoba isimo sasesila sesikhona manje ejele, naye wayese right, wafunda efundela i-teaching, you understand. And uma uzokhumbula ngithe iy'ngane zasekhaya sikhula, umndeni usuqala usuhlakazeka lezi zamantombazane zathathu, that's including my sister, bese kuba ingane yakhe udadewabo kama ekuthiwa uNosipho. Yona-ke yaba nenhlanhla ukuthi vele kababwayo ingasekhaya, so ikhulele nje kubo, yabo. So sina sayikholela sodwa sihluphekela mfethu, until-ke nomuntu azabhanti into azayimele nje, isimo siyisibi lendlela esiyiyona right now. So mfethu kuhamba nami izinto ngaphathi ngazenza, yabo, wrong. I remember nami kufika usuku bathi nawe kufanele phela uyogwaza because nawe phela iyakufikela lento, yabo. Ade ukhuluma ngabantu uthi ayike bani bethu wena-ke isingawe-ke manje. So indaba yenombolo mfethu uyiningi, kuyenzeka ukuthi thothi uphakama ngoba mhlambe lese mhlambe wena siyisebenzi nawe uvele ungishaya ngempama, yabo. Konke ade siyixabana phela nje sabafana sonke, sixabana uvele ungishaya ngempama wena, yabo. Inombolo ayivumi leyo nto, sixabane ngayo, yabo. Hayi ngezandla ukuthi usuyozungishayeke manje wena or what, yabo. Into ekhawunta nje ukuthi masixabana siyabuyisana, kuhlalwe phansi, kufike wonke ama-26 kuhlalwe phansi, abonakala ukuthi ubani wrong, yabo. Mekuthi-ke lo wrong uyabonakala kubo yena ocriticize-ekayo ukuthi no ndoda ushaya iflop, bengafanele ukuthi umshaya ngempama. But-ke akupheli kodwa just like that, ukuze ngoba ungishaye ngempama sesihleli phansi siyaxoxa, ukuthi siyayixoxa khona i-punishment ekufanele uyithole wena ukuze lento yempama izogoqeka. And akuyi-punishment encane, ngishaya ngempama nje ukhokha ngisho 1,000 lo nje ungishaye ngempama, yabo. So leyo nto mfethu iba nzima kakhulu. If ungishaya ngempama wabizwa kwacaca, obvious mina ekuseni fanele ngivuke ngiphakame, osola into osuyenzile usungigaqekisile, yabo. Njengoba ungishaya ngempama nje amagunya abuka phela, uzovuka ekuseni ngicela kuthiwa ndoda ushaya ngempama wenzani, ngoba phela uyazi nomuntu usekuthi isithunzi, sibusa isithunzi sakho awusibuyisi isithunzi ngokulwa, yabo. Fanele uvuke uyogwaza. Ukugwaza kuyinkinga, uyacabanga ushawe ngempama impama, wena uvuke ekuseni ugwaza umuntu kodwa ushawe uphuku uyasibhedlela njole nginyawo kanje ufaka okhonkolo, and benza sure bakuphula abalenzi iphutha, bakushaya ndoda uzuyisola ukuthi ubuwenzani, you understand. So yonke mfethu lento iyenzeka. 2 yenzeka futhi uthole ukuthi laba awuyibona abaphezulu kunani banibize kuthiwe bafethu sifuna umuntu ozokuyogwaza lo yasibani, yabo. Lo yasibani usamdanger kanje because wenza ukuthi khona abantu abenza izinto phela wrong, uthi mhlambe ngiyalinganisa mhlambe la ngaphandle wagwaza i-26 lashona usuboshiwe, kanti bayazi ngaphakathi, you understand. Sekuthiwa lo muntu lo emnyango wenza u1 2 3 4 5 wagwaza uma kanje owaziwayo, bese siyabizwa kuthiwa mfethu ozogwaza lo muntu lo sizomenza ukuthi endombolweni, sizomnika irenke ukuthi, yabo. Enye indlela futhi yokuphakama leyo, bese kuba khona enye nje yokuthi vele mina njengoba kuwukuthi fanele ngikwenze ukuthi because kunento endombolweni ekuthiwa noma ngeke ngiyichaze nje, kunento endombolweni kodwa ehamba izikukhomba ukuthi hayi uyakwazi futhi uvele uyigwazele. Khona nje abake bavuka ukuthi baplane boba u2, anazi nonke endlini nathi esiyisebenzi abasitshelanga, baplane boba u2 nje ukuthi mesivuka ekuseni siyaphakama, yabo. Sixayeke nje abantu bavuka bafasa amateku bafaka amajini, yabo. Nje uyabona basile abakhuluma isibudu, so nje samile la butu sekukhala ugodi sekusho icici into abayiplane bodwa, yabo. Mina mfethu-ke nanokuthi mhlambe mushawe wojele bekushaya into engayazi uyakwazi ukuphakama, but contest efe kakhulu leyo ukuthi uphume igazi, leyo-ke ikoste kakhulu-ke, yabo. Nje mawuzoshawa especially umuntu mhlawumbe ungayishayi inombolo noma ujele noma noma igang
mhlambe yi-28 mhlambe ukuthi nje ngqo ngenqindo lubhobho wenkazi kaMakhanda ugaxekile bro, gaxekile uyi-26 lapho thola igazi lakhe liphumile hamba olilanda awutshelwa uyazi lithi liphuma nje ubusho ukuthi wangifaka inkingeni zomuntu because phela kuyophama kona umdlalo wonke umuntu owaphakama uyokutshela ukuthi hey lapha kabulawayo lapha akuyeli buyayo yabo because ipain oyizwa lapha mfethu ile usuke uyibona ukuthi umeshawa i-forum la ngaphandle ubona ngithi umuntu ushawa kanjani umehluko nje uthi lapha isuke ingekho ku-18 kodwa nje usushawa exactly yabo so ngizama ukuvezela i-picture ukuthi usushawa kanjani. So in my scenario mfethu ngashawa umunye umfethu la ngisanayo lengozi la eshiyeni yabo because bengidlala ibhola mina nangaphakathi ibhola ke nje nami into eyodwa I'm a former soccer player ngidlalile nje even eli prominent ngidlalile so sasidlala ibhola siqhawe umfethu la sewashona naye ngisho futhi naye ngegama but nje sazizwana ukuthi njobe ngishaya kanje kanti ufake iringi la yabo angishayile ibiqhubu engivele ngipropose igazi lento leno ngibonene nganokushintsha lo unye kuyenzeka kugoqeke mhlambe kuthiwa akakhokho ubani uyabona leyo nto kuyenzeka ku-idol lokunye ngoba phela ulimele ndawo vele yabo mina wami scenario wes ngifika ngicotha igazi nje and njengoba ngicotha igazi ejeleke emuke hopha nje ufika ujele manje akuthathayo nawe esibhedlela yabo nje ubuye esibhedlela wabe uhlangana nemagunya uhlangana nobani uyaziwa phela wonke umuntu oyibo ziphi ndoda nomunye uyakubuza ziphi ndoda ubani lo sekwenza ukuthi abazi phela kwenzakaleni ziphi ubani yathi bonke umuntu uhambe ebuza yabo lo abanye asebeke so uyazi yini kufanele uyenze njalo ekseni noma efethu and mekuthiwa fanele uyenze ekseni uyabalela yabo esikupha 3 days hayi kwaze kwashaya lesi4 lesi5 hayi sayingena indaba yakho siyakutshela ukuthi uyaphapha uthi yes cwe kahle wena Mzozo fanele ukuse into zakho wena lazo udaba wena yabo uyasibe esekubhampela ngalihlala ke nabo lokuqala yabo akubona umdlalo phela kufanele ngiyowenza yabo ngiyasho ukuthi awe ma ngaze kangena enkingeni because ama-26 awayisho into ukuthi asuke ecabanga kanjani umuntu usuke besenzile esenza i-starring kanti hayi i-process le awulali wena abantu bayabhema la kumnandi bayahleka awuhleki wena yawu ucabangani one ngizokwaza ba yokuqala nje leyo ngizokwaza ba yabo uqala ucabanga abantu abangayishaya inombolo okay ubantu bayishaya inombolo umuntu ucabanga usamdenje yabo obaba yimpimpi la abaziwayo ukuthi uba uyacebana ubani yabo nje uphila ucabanga uba unomonde ubani waxabana yabo believe ukuthi awulala ucabanga yonke lento kodwa mase kufanele uyoyenza amehla ngazenze mfethu amehla phela bemnyama mfethu and uma kwayiqala ingqondo ngathi nawe uyakhambela yabo kwaphela usuku lokuqala laphela lesibili uthatha liphela lesibili khona umfethu wakamasho ngoba mfethu ama-26 bakushaya ngathi abakunakile kanti hayi bakubalela na sanje ebusuku spam wathi ungaphezulu kumina yabo wathi wendoda inombolo yakho nayi iminyaka imasha iminyaka mfethu iy'nsuku yabo nazi iy'nsuku yiphela kanti akazi ukuthi njengoba besho kanje sengilolile yabo because nganganawo umesa uvele phela umesa uthole nje yabo sengilolile la mfethu ngilole yabona iy'cathula ukuthi ziphuma insimbi la ngaphansi ngipelo insimbi ngayihlola ngaqaqephula isixubhu ngayibhaka nesixubhu ngayifaka uplastic ngayikhanda ngayishisa ukuthi ibambeke kahle yabo kwasa ma-bro and makusa ngifanele ngifake iteku ngifake ama-pijama ngaphansi ngifake i-electric pants yazi ngenzelani ngenzela ukuyigoqa kahle yabo wenzela uzama ukuthi uvike ufake ijacket noma kuthiwa kuyashisa ujezi ujacket ukuthi base bekushaya usukuthe uloku uvika kanje ngezandla ngithi loku lethi izandla kodwa bayishaya ize ikuphuwe wayizona yabo kwasa mfethu eksele and lento yokuphakama mfethu be aware be alert iyakhatha one uzokwazi umuntu awumazi eminyango ukuthi uyini
awamazi iminyango ukuthi wenzani, you understand? Kusekuseni and bese ngqondo sukuyidume kwapharisha ulidlo wena usuke usuwedwa, you understand? Yazi sathi sihamba nje mfethu eyaqhamuka mfethu le nyoni engayikhumbula kwabuya ingqondo uthi aha lo muntu lo angazi wesikhombenzayo, hayi angiba ngisayiqedela information kuyena avele ngazi yabo abantu bengayitsheli ukuthi le nto ingenziwa yimina, yabo hayi ngamthatha inkinga ke mawuphakama fanele uhlakaniphe ungakwazi umuntu azafe ngoba ikhaya uzogwetshelwa sentiment uvele ngivele mina ngibulewe ku-25, you understand? Ngamshaya nje mfethu 5 holes, yabo shanje la ekhanda ngithinta nje nala kancane labo la nginesho khona ukuthi ngeke azaqashuka kwathi buu, yabo nje wakuphaka ekuseni lo breakfast sengiyiqedile akusaphanga umuntu vele ngimina kwaya kwenziwa it's a sort of ukupheka yabo ayike ngabeka phansi lo hayi bangishaya mfethu hey ngangiqala ukuzwa ipain engakayani empilweni yami, yabo le pain yokushawa la umbani kanje and awushawa kanje yabo ngishunya umele uthi yabo ngibulala full force and akushayi yedwa njobe kushala khona ukubhumba nje imbambo nje and bonke bayifaka indoda lalela musuqede sebekuqedile kufanele kuze kufike umphathi bengakafika umphathi abakiki bekufika umphathi uyakhuza athi hey myeni yabo ngoba phela akufanele ufu, yabo noba ukapteni osuke khona bakuhlukumeza ndoda fanele uyisukumele, yabo nje iqala leli angisi ngeliphinde lo kodwa uthi omunye kushaya omunye bedila leqala phaka niyakwaza ni nizokwazi iboshwa iboshiwe yakwazi ni isijwayela kabi jonke leyo nto, yabo leyo nto uyeke hayi okay musu ushayiwe ithi ilo yasejele swaphi isibhedlela exactly sukuma abakuncenge sukuma mina bese ngiyobelieve ngathi ngiyasuma ndoda hayi suphukile lalela khambeke kunjalo bantu bangisiza abafethu baxoshwa ngeke basafusa kuswani hey akayihambele lo angihamba kanje ngamadoda hambe ngiwa izandla zayengapha lalela ngithi kade ngithi bese ngihambela ngihambe ngiwa kubambeleki hambe ngiwa kwacaca ukuthi akuhambeki akukhaleki, yabo indlela enganginambu ngayo ngangifisa ngisho ukucisha yona believe buka ngangifisa ngisho ukufa ipheli ngangizwa ngangiyiqala since I was born ukuthi khona ipheni nje ngangifisa ngisho ukufa ngendlela engangisenhlungwini ngayo kwalandwa ivayiza ngafakwa kulona ngangihutulwa ngalo kanje ngiswe esibhedlela onesi uma ufika uphakamile baqale bakubhampele nje, yabo Thuli uphuke kuphi akuthunjuka uphuke kuphi wena yabo nje angithi vele bayi combination basebenza bonke and they know nje ukwenza lento is because nje so indaba ethi ayifunwa vele because njengoba nje inombolo eningi but le ama-26 avikadwa because iyona ehlupha kakhulu and iyona ekubonayo le ayindawo, yabo wendoda njengoba ngitshafethu ukuthi mhlawumbe ngafika lapha ngo-10 ngaze ngaqala ukunakwa ngo-12 yako past 12 ngacabanga njengoba benginaka kunale pheni leyo ukuthi ngisho ngathi kubuhlungu sengiyirobot nje manje lokuqhamuka otshele ngawani yajwayela nesikhotheni wena yajwayela wena bakwazi iboshwa la omunye beqhamuthi ngamshayi lo izamshayi kancane khona basangihalela kwayilawo yabona ukuthi ukwazi abantu lo ashiwo lo muntu imshanza omunye wangathi yona sitokolo ngiphenduka yona ngibambosha wenzani yajwayela wena fuseka faya kwabhola lo yabo usenzile bona wena athi omunye ngasho bathi 26 leni yabo mfethu yabo nje uba nje yabo kuba kuningi nje mfethu kodwa phela into esuke isazophela vele yabo mfethu ngifaka kokhonkolo-ke la mfethu ayike mase bekufaka ukhonkolo-ke suke sekudliliwe phela kodwa ngoba ngiyabagcine belofokhase kwena ngoba into ngathi afokhase kumina ziyakhala ekuseni futhi yabo ngiqhutshwe nge-wheelchair ngiyiswe esekshenini yami ubuyiswe esekshenini yakho qophiswe iy'mpahla zakho zonke
uyejele ejele uyejele uzopholeke usejele yabo. Kodwa ngoba ushaya inombolo-ke mfowethu unerenki ethize, inombolo ithi umuntu owenze lokho khona umuntu wayo futhi inombolo oloku ehamba nje eyokubheka ukuthi u-right yini, ulethele ogwayi, ulethele yonke into, ulindiwe phela, usebenzile, ama-26 asuke e-happy yabo, ukuthi awu le ndoda ayikhalanga, ilibambe lishisa lapho esandleni, futhi akayinikezwe iy'nto zayo yabo. So nje usuke usuwumuntu o-right loku uyocheckwa until uze uphole yabo. Mekuwukuthi lowo muntu wamgwaza uthi ngiyambopha, liyavulwa icala, uli-athende ngaphandle, liyakugweba futhi yabo, or ijele because nangaphansi ikhona inkantolo iyenzeka lithethwe ngaphakathi mekuwuthi alikho serious yabo. Nangaphansi liyakulahla, mhlambe kuthiwa sikuphuca u-A group no-B group uzobe uC group, okusho ukuthi uma uzobheka umuntu wena awumboni, umbona nje kube kunikeza impahla kuphela, agoduka anixoxe lutho, uC group-ke lapho yabo. But meliya ngaphandle lizokugweba, you understand. But i-challenge eba khona-ke ukwaziwe, uvula icala lingigwebe, asiqedile ngawe, fanele sikuphinde uyajwayela uzwanga kahle. So the best way ukuthi uyeke nawe uxole ukuthi okay nawe fanele understand okay wayephakama into yasejele, but emnyango asihlanganeke. Uyayizwa inkinga? Sibone thina mfethu abantu behlangana emnyango ey'ndaweni zobumnandi, umuntu avela akhumula ijini athi angibhejele, awungiphinda futhi namanje abe jonta isibhamu phaq athi ngiphinde. Uyayizwa enganayo akafihli uthi wenziwani, uthi ngiphinde, akubulali lowo muntu uyahamba. So izinto ezenza that's why uzwe ngithe inombolo into ebuyisha kakhulu amajita ishawa labantu abanganga ngesigedle. That's why ubona njengamanje akumaphare ejele yabo, ibona ashaya inombolo and ayithanda because iyisinkwa kubona. Uma ungayishayi wangena ejele uzozwa ngawo ngeke awudabuli, understand, uzozwa ngawo azokuchazela ngekwenze lutho emnyango, uzobe uyokwenza le-pelling cramp, uzobe uyokwenza le-point emaphareni yabo. Mase ukuthi laba-ke abasa-right sebe-group yabe yodwa, okusho ukuthi nayo iyodwa isi-dividekile, khona abasashaya le-right, khona sebeshaya le-entsha engathi siyabheda yabo. That's why siyayisithi manje ayi ungabe usugxile kakhulu enombolweni ejele mfethu, ishaye just ukuthi ukwazi ukuyi-maintainer, uyibambe nawe because leya nto mfethu angiqabe mina bafethu, inombolo yes ibalulekile ngaphakathi, yes iyasiza, yes inabo ububi inabo ubungozi, but sengiphumile-ke sengiwatholile wonke-ke lama-rank-ke sengimkhulu, bese ngiphumile ngizoqashwa yini ngalama rank, ngizothola yini umsebenzi? And my answer was ngeke ngize nguthole. Bengithi ngiyabuka bonke bashinto eyodwa, bengiphuma la ngiyovula iposta yama-drugs, bengiphuma la ngiyodayisa iwunga, bengiphuma la. And yes exactly mabephumule badayisa, I'm one of the people othe mebuya bathiwa siphiwe dayisa, ngathi ayingeke bafana. Sengibuka abantu engabashiya asebehambile, abantu asebefile befela ama-drugs. So I cannot waste so much years behind bars and then come back ngidayisa ama-drugs. Uma sengizobulawa abafana abancane abangangazi, because sibulawa iy'ntwana manje azizazi, ley'ngane ay'bazi umzimba. Yikho uzumfana, yikho ubona ley'ntwana sothi ziyaxabana ngobhushu, azazi what is happening behind those long walls. Lapha ishubile lapha mfethu yabo, ishubile akudlalwa isitsotsi nje siyaphela. And into engayinothisi, yazi labantu esibabuka ngaphandle, uthi umuntu ngaphandle uyasatshwa udumile, uthi uyafika ejele uyena ohlatshwayo uvele uphele wamanje uthi hayibo ngoba wonke seyakwazi nje ukuthi uyidoke and then sayithini yabo. So lodi ikhombisani, ikhombisa ukuthi leya ndawo ingozi iyodwa nje yabo. Indawo mfethu engikwazi ukufana sihlala nje kanje sikufakela umuthi ufu, sihlala nje kanje sibangani mhlambe, angithi ngithe ukuthi asama-drugs ngaphakathi, even amaposi ejele ababa. So emnyango amaposi ama-drugs kuyadutshulwana, angithi ejele ibhamu azikho. So ibhamu zakhona imithi noma siqambele yona amanga, because njalo ejele njalo ekuseni makubalwa kufike kubalwe bese ethi ujele onibalayo sikhalo sicelo complaint request owazi isingisi, you understand, uphakamiseke isandla, yeah hayi baba nginesikhalo or nginesicelo,
isicelo hayi bengicela ukuthi isikhalo hayi ngikhala ngokuthi uthola ukuthi njengoba kuthiwa isikhalo sicelo sekunikezwe iphari lithize elaziwayo vele ukuthi liyahlatshwa nojele bayalazi yabo mhlambe lanikezwe ama-capsule awu-10 njengoba nikezwe ama-capsule awu-10 la endlini lidayisiwe ungani bawu-2 and eyama isathengwa so mina senginikezwe leli phara ngathi aliqambele wona amanga liphakamise nephara hayi la cha ngithengilele babizo lebusuku weza umfethu lona wangithembisa ukuthi wangibamba ngenkani wangifaka etoilet wangikhumula wangikopa izinqa washiya wacimba into abazi kahle vele ukuthi mawuyireporter isunyelwa phezulu yabo same time uyakhishwa endlini uyathatha nje uyicala lakho sibe serious kanti amanga ubangwa ama-drugs engisho ukuthi lento eniyibuka ngaphandle yenzeka same thing applies nasejele abangwa ama-drugs kuthi ejele abangwa ngendlela ehlukahlukene ngendlela ehlukile yabo and ebangwa nje njalo into ebuhlungu afawayibona ojele and bayawagxisha ama-pro hhayi kancane sibabonile bebanjwa khona nje okwabanjwa even nami nowami umthwalo ngakhala kabi mfethu ngikhipha 1000 lami lokugcina nci yabo engilipatanisile le 1000 notshele vele uhlele usenze esifakele uthe ngelanga lojele lo uthe bezofaka ngelinye ilanga futhi ungena emini yabo ejele ebusuku kuyapatrol khona imoto ihamba round nje ejele EST ayithi vela yena vele ujele ejele kunamakwatasi yazi lo ababa ubekwazi ukuphatha izinto eziyongena emidam A B C D amajele ama-building ahlukene lawo endawo amancane awucabangeke njengoba ejele mawufakile mhlawumbe abantu abawu-3 ngiyalinganisa mhlawumbe ufakiwe ungayami eyakho nomunye umfethu uyahlehla mhlawumbe no-3000 mhlawumbe into ephethe into yangesikhaftini nje kodwa 3000 o-3000 abawu-7 ozobathola namhlanje ubathole kusasa understand so lo jele uthe uma efika kanti uthe ukushaya kancane afuna ukuhamba ngale ndawo vele le ethi mawuhamba ngakhona iboshwa ingeni ngakuyona ngaphandle imezihamba nojele othize shuthi wathi uma engena swi-stability sabona khona umuntu othe phesheyi lapho simbonela kude so uyiphethe lezi zinto so uthe naye umenza imoto athi vele usebenza la ejele ayizwe imoto ojele idumiza acasha kanti uma ecasha kade kusetshenzwa la i-construction abugundiwe utshani kunesitamoka esivulekile angithi ukushibisa avela awe ngitshange mina nge-original version into esinane video yayo yabo umewa awangene ngekhadi udakiwe ngithi uwanazo lezi zinto lezi mayiqhabuka ngemoto zingamboni bese umuntu wabukela ama-movie lapha ndoda ekutshela lezi mayiqhabuka ngemoto zingamboni zidlwe zisishwi ayi bezithi shwi hayi zingamboni ayizibuye lo inkinga yakhe manje ubhajiwe la dakiwe ikhathi nje obenza lento beko 11 12 eyintathu futhi 12 1 futhi uzama ukuphuma sonke akuphumeki manje yabo azabone sekuthi uthi ngizofa la ngitshela istory mina ozoza abantu abazokutshela hey ngiyasazi ngeke ngimusho lo tshele ngoba siyamazi sibaningi and there are people esisebasisixoxa seyifeyithini because asisibuka ngisho kuma video because leyo nto yathi yenzeke ngayizolo ekuseni savuka ngayo nje isi-trend wemfethu ngiyakutshela shuthi ekuseni abone ukuthi ngiyadamuka phela utshwala abo nako ngizofa bo yabo avela amemeza aqala athi ejeleke ekuseni kusokuthulekile so umemeza sitamkokweni zonke izitamkoko siyakuzwa siyezwe ekuseni kuyaklinwa khona umuntu omemeza sitamkokweni angithi iboshwa iveze ijele ukuthi isiboshwa ebese egcina isitamkoko zivele itshela abanye ojele yabo ngiyaxeka kuthiwa phakathi siyavalelwa yabo hayi sekiyo isitamkokweni ngiphethe sejele imesi serious ngempela kuyavala kuyistability so ya amemeza thukephi azisho hayi ngisadale angithi utshele vele hayi kulandelwe ivoice awuyaficwa na ungene phakathi ivideo yethu emesimbuka lesinayo
sonke iqala bemkhipha bemkhipha ethi konzo umuntu wayesenkingeni awu bemkhipha ufika me kanje athi hey ngiyabonga abafethu hey ngiyabonga uyabona ubese ehamba asho omunye umama la ebesingamfundi nathi vele engeke ngimusho la ngegama athi sakubamba ali vele uyaziwa ukuthi uyamokolo yabo sakubamba vele wena sikutshela ufakele ibosho izinto the head of prison eyayumfazi because umuntu wayesese medium kophethe omunye umama naye ngicela ukumhlola isibongo sakhe athi lo mama yabona ke emshiza usupheleke umsebenzi yabo usupheleke umsebenzi buka nje manje sekuzolamba ingane zakho kwasha kufisa amalanga yabo bayivitalize lento le bayikhipheke lento ade ezosilethela zona emfeca bangasiyayibunga nami ezami ngiyasawubhekelako kwami ezibekiwe ke la kanje sekuthiwa mshizane ezaba lezinto izwa kujele ngithathe kuba I'm trying to tell you ukuthi la abantu bajeke iboshwa lapha athi ngithathe kuba lezi zinto soyaza kade ezami ngifice ezathi la lapha athi ngitholeni kumina thiwa usathi babiza ama SAP ufika ama SAP but statement yonke into cabange khona SAP lifike izinto ebuyo kanje hayi acharge enkantolo SAP esimayibuzo isho ukuthi hayi ngafica lo ibanje izinto ebekiwe la eceleni yabo izowasha itoli uthi yena wabonisa wasuspect umuntu engena ngana njengojele wathi akalandele kanti uzowa angesta mkokweni so nje wabemsiza lapho sebefica lezi zinto uyacabanga ukuthi lo muntu ayemlandela wayelethe lezi zinto so angiyena endabuka ufazi ophathekayo ngicabanga sebemhlamba nazo jele ungabona kwivideo even ocolleague bakhe sebesehlala phansi sebesemthetho owesibona yabo i-treatment yashintsha yabo even today he's still working agent uyasebenza uright nje mfethu nje kakhulu yabo so nabo mfethu bebodwa leya nto iyimpi because leyama lama drugs ejele bayibanga nabo jele bodwa yabo because even kuthiwa umphathi wejele ejele mawufika umphathi fanele usebenzele ukuthi ijele balance ungafiki ujona uzolungisa hayi kuzolunga wena uzoswela umsebenzi yabo ngoba amongst ama colleague akho abanye abagebhele esikhundla bazoyifunda leyo yokugaba yabo ejele anqinisa ukuthi ibosha ziyagwazana kuyale kanti zithunywa ojele onani ijele liloneni ukuze kuzothiwa lokufike lo mphathi nje yabo because phela ejele ngathi kureportwa ko minister lokufike lo mphathi nje la kuyagwazana kuyafiwa lokufike lo mphathi uyaxoshwa ke lapha kubuyisa lo muntu yabo because lapho ngithi ngiyabuka iyakhokha ukuthi uphethe ijele yabo so nje endiranwa ANC wise yabo so nje mfethu ipolitiki lapha iningi